o veina chuanin he nau ti mut pa in kathil ve over karon soilok ton tunlai chu IG ate Facebook ate tleirol te inzuarin tamlut tukhi ka vei to pani chu ngatinge rual chu o tur kan nei phak ba ka in chei lo tur kan nei to ka lung oi tur kan timol mola ngatinge ma ni na lo angalan hi kan tum thin ni hei hianin swala atilut atluk lu tir chawa kha khan rual ona te khanin atluk lu tir chawa in du lo thleng hi in thleng thin ti ka sha tuna ka thuron soi tur hi mi zonga ina in pom tur po ani lawa min hotu tam tak po in omang he ka thil soi bang hian ama iro chu ka enge kaluang liam lu tu ka indu le nge mi soi du lo karon soi don ni chu ka soi tur po ni mia lo ama ero chu ka vei ma khang mang khan in social media mangan in zuar thina hi ti lo dan te omem ani la pun aruk dewa han ti dan te omem social media anei ber om za zangin in posa kha khat chalai tam tak lerol tam tak ron thang lian tur ten an mu chawa enge in thokan shelo dikta ka soi chuan khang te khanin an lo eat ve zela dm athian no pangte te poisa min ron di an tam lu tu khang te kan nau te enge en ton ta khian om sham sha mang u om tum sham sha mang u eng na po thok ro te lo om lo nang ma in chom the khan a chaber ama ero chu in zwar mang te an khatyang anga ol sam taka sum la lu ta enge in mu kha atha ka ti lo ke chuanin achan chu na tho tur hi mizorama a om lo ti ma ula atam lut tuk kan that chat wang me ania chu wang chuanin khongai takin in lo in pose ni pon in thil nei chatte in thil thar nei te kha ron in show off vak du su achan chu in nei in khoi chang nge in nei ti kan shevek ti deuh top miang ka hau na chawem in long hu ve ni chuanin engma ka ni lo ke ma soi tu po hi ka soi tur po ani lo ma sik avei om ema achan chu thil hi chu in ti mu thenia ol sam taka paisa in lak lu wang khan kha in tho cha kha midang in an lo thei ve lawa rual o nan ten lo manga in ti mu chi ani lo chuanin ron in post su ti deuh top miang